Yan. Kung saan naman dyan na talo mami, sumpay ka naman eh. Gini talo mami. Ya, pijak-pijak ron eh. Tangga man eh. Oh, malah zaman naman tayo pijak-pijak ron eh. Sana, tayo. Pore, ini sih. Bagus. Jangan dulu. Gimana? Tinggi Gimana? Di situ. Oh, tunggu dulu Pak ya. Pakai baju dulu. Iya. Ayo. Tunggu mana? Iya. Tunggu, Mak. Yo. Lama mati ya. Nama kau. Oke. Lagi dulu tadi. Oke. Maju. Ngano jasa ujang? Oh, memang. Tinay na mo sino. Mau beli mobil tapi jas hujannya dulu ku beli. Astaga. Naik kau. Lanjut ke perjalanan. Oke. Maju. Mana kah? Apa ini? Ada boyo. Oh, apa setak? Kini kinyo na apa di balukang eh. Boyo apa nih? Mana kamu? Eh. Ini kinyo, boy atau apa? Wah, ini kan eh. Hei, batu nih, karikin. Oh, nih. Ane batu bacangan nih. Ngapain jo? Sudah ripajana jangan. Cibe. Ih. Bahaya kan tuh sudah ditaruh na tahu. Siapa nih kan? Batu bacangan nih. Iya minta seliran tuh. Pak, Oh iya. iteran rasa. Ane kada sini ko na pa, dati na wala laku eh. Nye, taro pabali nye lamali. Kunan ne badara samura. Nih, Ane badara kira ane. nih bacaan doko. Ane badara yang isbubur iya ane mabalya. Ini isbubur. Halo. Weh, sakala. Woi. Agak ngaruh. Nelpo nang ganggu. Kau saya telepon nama enggak? Dan dia beli. Udah ya rompang. Nyam boya. Telepon ibu nampak dia pag anu na bis na. Apa boya na? Agak ngaruh. Mengapa? Dia yang jemnya pabaluan ano bing? Apa sih batu baca? Ame nih. Mbamo. Kamu raji. Mbamo. Kamay, papalunan itu. Weh. Baca. Wah, jangan sini boy, nampak badara samura. Aduh, kenapa sudah? Naik tandangan deh. Wah, kagin na nagkabunangan. Oh, tena aja bang, tena. Ano nyo? Apa Tena. Kikiri na ba't tunga? Parpungan nih. Parpungan na bayar ako. Ba't to ginto? Ito ginto. Pokoknya aja kegunaan nih. Apa nyo itas sir? Pokoknya pula ni pagandra na tahu. Gimana milamig? Apa rin bali? Tastaban na, tastaban. Siapa nih? Badara Ciang tiya, badara Samura. Bagi na po gandra ng ulong nandiyan. Pwede na tanjaan na po yung. Yo. Iyo. Nakilabas, nakirolo. Kati na dyan ol. Ano na tahu ah? Uy, tagal lang, tagal. Ngapa? Ngapa? Bilar. Uy. Hindi ka na. Paplahan mo ko. Nagtanong ko. Ini mga pangapa? Kaya na iya. Ito ka, balaan na naman. Dapat ba? Tingwaya lagi. Hindi na. Pasam. Anong tawagin eh? Napinipataan na. Pasam to mi mangi. Sakto ba, sakto. Iyo. Yun. Apa? Apa? Apa salah? Oh, tingnan mo itong gona chat. Lampoy, kung pasalay eh. Kubarate yung nulun na. Parang nga Kaya na Jilombo, kau salaya. Kaya na Jilombo, kau salaya.